Selam dostlar. Mana bizning ko'rganlar ham ko'rinmaganlar proyekti davom etdi. Men endi Buyuk Davroyni Eldirmish ovulida Elmira Farqatdinova qonaqda. U tegu ham shigo bilan shug'ullanadi. Unda bir qat ish bor. Bu narsa bo'lacak endi? Bu bizning sandık yapmışız, sandık üstü bir bakalım. Ne? Birasi kerak deb aytdingiz mana siz o'zingiz Ben aldan tıkıp koyam. Kirek kişi sayılap üzerine mene 3-4'üne tıkıp koyam da köbüsünce hani medeniyet yurtlarına alalar, muzeylarga. Mene bu bizim esir bulaşak sandık üstü. Onun üstüne öyle minder tuşları, mene urunluk yapmaları. Ne bıraktırıp tevle. Ne bıraktırıp. Bunların barzı o'zingiz ishlaysiz deymi? İyi. Ularni aldan tigib qo'yam. Mana bunisi zo'r oshga shaqirg'ashdan iskemiyalarga yetirgan jeymeler. Ko'pincha endi bizlarni tatar xalqini intilib borgan qo'l ishlarini to'g'ri ketirib ishlaymiz. Chunki ko'rgazmalarga, nelarga yurganda biz o'zimizning aybilarimiz kun ko'rishda nindi aybirlar tutilgan, nindi aybirlar tikkanlar biz alanı ko'rsatirga tirishamiz. Mana bunda siz ko'rasiz minderlar. Bunday zamonchaga to'g'ri keltirilgan. Bunisi zamonchaga, amin-aminsi endi ilki vaqtda qoldik. Kesekçiliklerden bizim abiler bir tiger için kesekçilerini jiyip minder taşı seke üstüne yapatırgan bişik yapmaları. Mana içinde ne sayında? Minderinin içinde kazmamığı, indi bizim yurganlarının içinde mamık. Mamık. Manda sintipon bilen işlemeyiz biz. İşlememin baktık чисто экологический деп айтайınмысың? Mamukni olasız indi koyanlar. Mamukni kibitten satıp alam. Anlarsın anı formuga getirip düşegenden soң. Bine bizim yurganlar kelip шыға. Yurganlarını 3 usulda tigem mine şakmaktan mine nasıl bebi yurganı. Bizim bebi yurganı deb atalayındı. Bebi yurganın nikatlik. Nende tüymeler sonunda karayında? Bu kostümesiniz için kostümesiniz için yasalgan tüyme tigip koyan minalarını. O bütünsünde var mı? Yok bu bebi yurganındagına. Zorlarında yok. Mine men etkençe iş pişmaklı kramadan şakmaktan emine indi minerge jeyip koydum. Bunisi pavluska bilen işlendirilgen. Dep atayım, mine pavluskadan yasalgan. Bu hazır bilir misin bu pavluskalar? Çıkıp bulasın. Bu Koyan olasız mı onu? Yok indi men özüm kaldık. Mine bu iş pişmaklarını kiskenden soң büyük köp kala nezik pavluskalar. Mine şul pavluskalarını men bir nege intemde, jiyamda. Mine kelip çığa. Mine bu 2,5 yurgan tışı. Bu tışlık. Mine artında indi bir türlü bulanın. Bunusunda men etkençe mine bebi yurganı nihatlik türlü tüslerden bulsa evet şunun hatlik eybet. Çünkü bu biteli bütüyle yurgan deb aytırganlar bizning abiler көз тимеске балаға. Yurganda ne kadar көп türlü tüsler bular. Şunun hatlik eybet. Men özümden kolumdan kelgençe materiallarını özün көрүп turasың. Türlü tüsler. Алар yanıp turga tiyişler. Kişinin көзі birinci beriге түгіл, yurganға tüşerge tiyiş. Mene şu anın her bir neyi var. Bu tegul buldu değil mi? Bu tegul buldu. Mene mınday kesekçelerden Bu ne sabah? al yapkış özünedir.
Менә минем үземнең фишка дип әйтиммесең, мин үзем тиккән әйберләргә һәрберсенә дә матур иттереп бер тимәк тагарга тырышам. Бу минем эшләгән хезмәтне, минем нәрсә дип әйтим? Фишка инде бу, фишка. Менә шушылай иттереп кисәкчәләрдән. Бу кешенең аннарсын осталыгы да күренергә тиеш. Эшләгән эшнең. Ни хәтле күбрәк һәм ваграк кисәкчәкләр була. Шуның хәтле эшләгән осталыгы күренә. Siz bunu kaçan başladınız bu şugul bilen tüyden? Nereden kildi bu? Kiçkineden şunun bilen kızıksındınız mı? Kiçkineden iyi. Çünkü benim evim onun bilen şugullengen. Benim evim usta tügüşü bulgan. Ondan sonra evinde üretip kaldırılan benim ineyge. İney bizden avulda bütün balağa, bütün sıragan kişiye külmetler, şalvarlar, standart bire tırganı eneyim merhum ölüp gitkende vesiyet etip kaldırgan tegu maşinasını Bilmeraga verirsin deyip. Hoşuma indi ol. Mana bu iyi. Bu neçe yıl kalsın? Da iney bana 65. yılına iyleniş geçtim. Ettik. Bazardan akıtıp birgen. Bu indi ana xətlikdə yasalgan tügü maşinası. Üryanı bulmağandır indi ol. 75 yıl var indi mi? Bardır. Bardır. Менә шул. Инде хәер үземә җиңеләйтер өчен менә мин авдерлок алдым. Ансы авдерлок белән җиңелрәк инде, тизрәк. Авдерлоктан соң гына өстеннән бастырып чыгам бу машина белән. Күбесенчә кул машинасы белән тегәргә тырышам. Инде ниләргә? Күргәзмәләргә йөргәндә мин бу машинаны үзем белән алып барам. Менә мин елына кайда чакыралар? Мәктәпләргә күбесенчә йөрим, осталык дәресләре күрсәтеп, анда үзем белән алып барам. Бunda rayonda mı? Или başka yerlerde barasın? Әлегә район буенча. Балаларга күрсәтәсез değil mi? Балаларга әйе, әлектән түгел, ни быел Мәмдәлдә булдым, 3нче мәктәптә, ни тагын хәтерләмим нидән кайсы ниләрдән. Үзебезнең мәктәптә күбесенчә менә әле быел күләвек чигү буенча балалар арасында күргән бәйге оештырдык. Балалар ифәк чигеш белән чигәләр. Аларга кызык. 20 февральгә җегетләрне күләвекләр чигеп бирделәр. 7нче, 8нче класслар. Ну, эшләгән һәрбер эшнең. Abi siz buna bu yasagan ebelerinin kimdir sizə әйтәмсез миңа шундай бер итеп бирәл дип. Үзегез уйлыйсызмы? Юк, менә миңа күбесенчә сандык эшләре. Заказ бирәләр. Ну, мин хәер не әйтә алмыйм, но ярар булар бер 5-6 булсын инде сандык өсте алдылар. Әйтәм бит шул Галия Бануга, эшкә эш түгәрәк иттереп тиктем мин. Шундый матур килеп чыкты. Аны РДК алды инде, районный дом культуры алды миннән. Мин үзем дә катнаштым анда. Бик матур чыкты. Күргәзмәләргә җөрисезләр инде ми? Күргәзмәләргә йөрим, әйе. Төрле чараларга, милли чараларга дип әйтәм. Әйе, менә Казан Сабан туенда ел сайын катнашам мин, үземә аерым бер анда будка дип әйтим, соң бирәләр инде, стәлләр ниләр. Шунда тегеп утырам. Бу Биектау нинди инде? Казанда. Әйе, Казанда Биектау нинди. Кешеләргә кызык, утыралар минем янга, тегәләр, тегеп карыйлар. Шул 4 пишмакны безгә кушкачтан зор 4 пишмак килеп чыга бит инде. Аларга кызык, аларны үзләре белән китәләр инде. Шуның белән кызыксыналар инде. Әйе. Тагын нәрсә дип әйтим. Siz buna кайчан шөгыльләнәсез? Siz ничек теге буш вакытларда дип әйтәмсез инде? Кыш көне. İlham килгәндә дип әйтәмме? Кыш көне күбесенчә, әгәр дә заказ бар икән, анда синең илһамыңны беркем дә сорап тормый. Анда инде утырасың да көне төне тегәсең. Әйе, шул. Инде булары менә кешеләр килгәчтен шулай күрсәтеп. Заказлар күп була сөйләсезме? Юк, алай
Nasıl kubrakta koğun için tesir edin? Koňul işine häzir eýbit mene köp elik bir 5 ýyl elik min Bigtawda üzüm gene äli ýürüýdim. Aha. Häzir indi o kurşy awullardagy medeniýet hyzmetkerleri de nominalarga baran kursetem. Bizde tıgıp karıya geldi geçten alar da şügürlene başladılar. Häzir indi bir rayon boyunca min üzüm güne tugul bir 4 kişi stabil şügürlene iyi. Evet, üretkensiz tege. Başlangıç bolgansız. Stimul alarga da bu. Bir seyte ava sin tekkenligine bize tege biz indi. Deyip eýtip tutulgan kişiler de var. Tegeler misin? Tegip kilip çıkmaştan butap ırgıtkan kişimin için ırgıttım indi meyan deyip eýtüşler de var. Elbette küs kirek her bir nerse anın milimetr turu kitirip dikmesen ol haman 1 milimetr kuşul lişni bargan sayn senin tukumaların kekereyip şınap da mınçam işin ırgıttıran var. Anarga bik tüzümlük kirek. Yaratırga kirek, yaratıp işlerge kirek. Tizgine oturdum da tıktım diyen eýbir ýok. Şoňa göre kilip çıkmay ol. Koňulyňny biri bişemeseň kilip çatyran ýer tugul. Tüzümlik, sabırlyk mene ana. Senin balagy köpmü? Benim 2 balam, alaýym 29, mene kızıma 11. Şoň bilen Kazakstan'da mısın? Kızım kay wagt kızıksın aýdym mene her şeye başlady nerseli kulýalyk. Mene kulýalykny şigip karady, bik ışatdy. Men şu Kazakstan'a kaýmy. Mene amysy benim kızım şikken mene ipek şigiş diýip atalýar bu. Mene artynda da tigiz bolarga tiýiş, aldynda da şulay ok. Mene bu äli şigili bitmeýän bolsa, Bu eýbet dip sanalam indi. Bu eýbet dip sanala. Änisinden ýörengen indi. Şenki bik tigiz. Bittirip motor ittirip işlenilgen iş hizmet.